Turi tariki 16 Gicurasi 2022, turi kuwa mbere. Uyu munsi wa tariki 16 Gicurasi 2022 ni umunsi w'156 w'umwaka wa 2022. Bisobanura ko hasigaye iminsi igera kuri 229 kugira ngo uyu mwaka urangire. Uyu munsi ahahise, niki cyabaye kuri uyu munsi mu myaka yahise? Tariki 16 Gicurasi umwaka w'1770, Marie Antoinette yashyingiranywe na Louis Capet, wabaye umwami w'Ubufaransa ku izina rya Louis wa 16. Uyu niwe wari umwami mu gihe mu Bufaransa habaga impinduramatwara, Revolution Française. Tariki nk'iyi kandi mu mwaka w'1863, mu ntambara yahanganishije Abanyamerika, generali wa leta z'amajyaruguru zari zikomeye gukomeza kubaho kwa leta z'ubumwe za Amerika, Ulysses S. Grant n'ingabo yari ayoboye babashije gushushubikanya ingabo za leta z'amajyepfo zari zishyigikiye ko leta z'ubumwe za Amerika zacikamo kabiri. Icyo gihe bazikuye mu gace ka Vicksburg. Tariki 16 Gicurasi umwaka w'1868, Perezida Andrew Johnson yakuweho icyizere na Sena, aba perezida wa mbere wa Amerika wegujwe. Tariki 16 Gicurasi umwaka w'1879, amasezerano ya Gandamak hagati y'ubwami bw'Abarusiya ndetse n'ubwami bw'Abongereza yemeje ko habaho leta y'Abanya-Afghanistan. Tariki 16 Gicurasi umwaka w'1920, Jeanne d'Arc wabaye intwarane niko bita intwari y'umugore yo mu Bufaransa, yagizwe umutagatifu na Papa Benedicto wa 15. Tariki 16 Gicurasi umwaka w'1928, ibihembo bya Academy Award byaratanzwe ku nshuro ya mbere muri Hollywood muri California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Tariki 16 Gicurasi umwaka w'1983, itsinda ry'ingabo zahawe imyitozo ikakaye mu ngabo z'Abongereza zirwanira mu kirere, Royal Air Force, zasenye ingomero ebyiri mu Budage, aho hari mu ntambara ya kabiri y'isi yose yari ishyamiranyije Abadage b'Abanazi ndetse n'ibihugu byabarwanyaga. Tariki 16 Gicurasi umwaka w'1951, ingabo z'Abashinwa zatangiye igitero cya kabiri, Second Chinese Spring Attack, mu ntambara ya Korea, zibasha kwigarurira ubutaka bunini bungana na mayiro 20 muri Korea. Tariki 16 Gicurasi umwaka w'1960, inama yagombaga guhuza ibihugu bine byatsinze intambara ya kabiri y'isi yose, ari byo Leta z'Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Uburusiya ndetse n'Ubwongereza, yahagaze by'igitaraganya nyuma yaho indege z'ubutasi bw'Abanyamerika zafashwe n'Uburusiya. Ni mu kizwi nka U2 Spy Plane Affair, aho indege ebyiri z'Abanyamerika zaje gufatirwa mu kirere cy'Abarusiya zishinjwa ubutasi. Tariki 16 Gicurasi umwaka w'1961, igisirikare kigaruriye ubutegetsi muri Korea y'Amajyepfo, maze General Park Chung-hee afata ubutegetsi ndetse ahita asesa inzego zose harimo n'inteko ishinga amategeko. Tariki 16 Gicurasi umwaka w'1963, Gordon Cooper yagarutse ku isi nyuma y'uko yari amaze kuzenguruka hisi inyura izenguruka izuba inshuro zigera kuri 22 mu kigendajuru cyari mu mushinga wari waritiwe Mercury Project. Tariki 16 Gicurasi umwaka w'1975, Tabei Junko ufite inkomoko mu Yapani aherekejwe na Ang Tsering nawe ukomoka mu gihugu cya Nepal, bageze ku gasongero ka Everest, umusozi muremure ku isi, maze bita bifasha Tabei Junko, Umuyapanikazi, kuba umugore wa mbere ugeze ku gasongero k'umusozi muremure ku isi Everest. Tariki 16 Gicurasi umwaka w'1986, filime yitwa Top Gun yarasohotse muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ndetse kuva ubwo ihita igira Tom Cruise, uzwi mu mafilime menshi ya Mission Impossible, kuhita aba ikimenya bose, umustar kugeza na magingo n'ubu. Tariki 16 Gicurasi umwaka w'2007, Nicolas Sarkozy yarahiriye kuba perezida w'Ubufaransa.
asimbuye Jacques Chirac. Gusa mu mwaka wa 2012 yatsinzwe amatora bimugira perezida wa mbere utsinzwe amatora ashaka manda ya kabiri kuva aho Ubufaransa bwari bushingiye Repubulika ya gatanu yashinzwe mu mwaka wa 1958. Nge nitwa Shadadi Habimana. Reka dukomeze tubane.